bercacol, nasihat, untuk menulis doa. Saya walaupun menulis doa saya, untuk menulis dan berdoa sehingga hadiah, yaitu pada Fatihah kepada almarhumah yang tangguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampakkan ni? Nampakkan berarti ada pending saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا muslimin jamaah salat Aidil Fitri, mudah-mudahan begitu yaitu datang dalam bulan Syawal, begitu juga kita kembali kepada fitrah yang dikebunan, yaitu Uraya fitrah. Mana fitrah yaitu suci badan kalian tangan suci pada ngaji kalian darah, dan suci pada dosa kalian tak istighfar, kalian tak ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW senantiasa bertanya, ingat
beliau muslim, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan rahmat dan sejahtera kamu kepada pengulia kamu, nabi kamu, generasi kamu, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersering-seringlah berselawat kepada beliau, sehingga dalam selawat kepada Nabi itu berbalas selawat oleh Allah Taala kepada saya. Dengan karena yang juga sama-sama dan selawat, jelas selawat tambah kepada Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah iman kami, selamatkanlah agama kami, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Selamatkanlah semua kami, selamatkanlah orang tua kami, selamatkanlah semua guru kami, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Selamatkanlah madrasah kami, selamatkanlah jamaah kami, selamatkanlah imam kami, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salam